Anya laki din! Elbe, limabas ka din ni Uncle mo adon. Sino adon? Ay kat, ni Uncle mo adon Sino nga rod adon? Amuyo mo't akaw-awid ko. Isu ajak amu no asino day tadon nga ibagbagam. Ay kat, ni Uncle mo adon nato Anya? Binirngasan yon iti don? Wen, binirngasan dan iti don. Gaputawan mo ti ubraan na. Takasanaw, day talag barbar ken agsugsugal ti aramidan na. Ay, anyan niya, Uncle Donato. Saan pa'y gaya man nagbalbaliw? Talaga nga awan ti direksyon, ti biyag na. Ay, naku na mo na nakaw. Iso ama umuman dagiti kakabsat mo. Anya lakit din ni Uncle Donato aya. Imbag ko mano talaga adon. Ngam saan mo tanagdon ka po iti kinasadot na. Diya nga rudam mo, no apayakas dyan ni Uncle yaw. Inala na amin anaalas nga ugalay. Kinasadot, kinauyaw, kinaungag, ken aminun. Wan nga rod nanang. Talaga saan amaw-awat ang ti ugali ni Uncle Don. Ada ka madgaya mang Elbe. Kano ka asimbang part? Idi kalman, Uncle. Awan kayo umot ngamin ijibalayo, idi limabasak. Ay ada ka jay tirsina Napanak na kiinom kadagiti baknang agagayam kaw. Kasta aya, Uncle. Ay, wan! Ay, unggayam. Ada ka di kapiyaw. Adamot, Uncle. Adapay tinapay dita. Ay, go! Agkapiak man nga raw. Ay, katwa na, Uncle. Agkapi kay lata. Awan mo tidakas na. Ay, basit lang. Ado ti kapi dita, Uncle. Ado pa ti tinapay. Iso amangan kayo latan amangan. Kunak ngamin, ni Uncle yu adon ti mangibibos iti insangpet mo at tinapay. Apay manong, nasakit ka di tinakam mo ta inibus na ti tinapay? Saan maut? Ngam no daduma, masurunak. Gaputa kayat na amangan iti kumpormay. Ngam saan matagumatang? Anya? Wen, day tati ugali ni Uncle yu adon. No adda kortana, saan nga gatang iti kanan na? Iparanod na kit diti kwartana kadagiti kakadwa na amang inom. Nga uray awan gayam tinamnamaan na asang patan na at taraon ijay balay na. Ay, una yan ni Uncle. Talaga adi pa'y nagbaliw. Adamot itay. Kuna nang agkapi iti basit, iswa ko na kang agkapilat na. Ay na, day tati ugali na. Agkapi akman basit, manganak man basit, kastati kanayon na nga ibaga. Ngam adumat ti kanan na. Anya? Wen, uray po utam. Paliiwam, no addaman ti pagkapyan na. Agkapi akman basit, ngam dandanimat ibusen na ti sanga termos akape. Kasta aya, manong. Wen, isu ang marurudak nga raw. Kunti may sa akagurak nga ugali na. Nalaing nga agkape. Ngam saan mat nga rod at tumulong nga agkirog iti kape. Uray buy-buyaan na ninanang nga agilgiling iti kape. Saan pa'y atumulong? Ngaminton malpas, alisto nga agisilupin iti kape. Talaga adun sa dot, day jeng Uncle mo. Manong Donato, dakkel met titangdan nyo kano anak ikumboy idi kalman kada pari Hubert. Wan mat, kasano nga main. Kada kami lang tinagbunag iti patatas da pare Hubert. Nasayaat nga rod no kas na. Kat, inted da ka de amin? Wan mat, No ngay agopen ka iti savings account mo. Tapno adda pangidulinam iti kwartam. Tapno di ka mailawan amang ibos ijay tersena. nay, apay.
Naglaing kamat unayan, Gladys. Ah, Manong Donato? Amaw teraramidag. Isuasanan ang masapol nga isurunak. Kan may sa, anya kuma, no ibusak ti kwartak. Si kaaya ti mangmangtad. Saan, Manong? Ngam kayat ka laang apalagipan. Asaan kayo nga umububing? Iso arumbang laang nga agidulin kayo iti kwartayo para iti masakbayan nyo. Ay na, adamot panunot ko, Gladys. Amaw kasaan akong umububeng. Tauray si ka, bumakbakot kamutan. Alang, wunan, Manong. Ala, nuawanan ti ibagam, pumanaw kan, di ka manaktak, tasarakag dagiti kukumparek. Ay, talaga asaan nga amo ni Manong ti dumngag iti pamagbaga. Ay, apay aya, Gladys. Binagbaga adi na ko maiibos iti arak ti kwartana. Ngam amom ti sungbat na kanyak, Manang. Kahit anyagay, saan kanumat asyak ti mangmangtad iti kwartana? Iso nga awan kanu ti bibiyang ko. Ay, anyan day ta pa nagpampanunot ti kabsat ta. Nalabos nga rod, Manang, ken kunana nga ammo na alumaklakay. Iso asaan ka no anasken nga ibaga day ta ken kuana. Ay, day ta ti maysa, no apay ajak agsasaw. Gaputa di na mo iladenggan. No aday baga, datapay ti agbalin adakas. Nalabos nga rod, Manang. Ay, no lalaki akla siguro, ang mga nunatibab kun ti durbab a tao. Ay na! Ay, sa dino nga taas ulit ti lubong, tinaggap-gapwan dagito'y atat tao. Ay na, naglalaad da. Kasla saan da tao? Anya? Ay na, kasla imbati iday ti uram. Kita aman dagiti kudil da. Ay na, si kamot tatado na to. Iso dati tao ni Boss Paul. Iso di ka agsasaw, iti kas tatata. Ang mga numangagda ka, kanya pa iti kunain da. Saan abali tapod numag? Uray po now, nasaysayat lat, ano agulimag kayaw tata. Tapno di ka maisagmak. Dito ti lugar kaw, am-amuda kaw. Isuas anak ang maisagmak. Am-amuda ka, di mo amuti panunod da. Ay, anyan aya. Kaasimag dagita atat tao. Kaslain nalada amin, ti kinalaad. Baybayan nyo ka day. Sa nabali at asamot asi katimang bakpakan ka na kwana. Anyan ni Uncle Donato. Apay nga taakas jay. Apay ka day? Apay nga min adi agpapukis. At idug tibok na. Saan pa'y nga agdigdigos? Ha? Day ta nga ron ti kunak. Ay na, idi pa'y lang nga imbagak nga agpapukis. Ang amdi na nga ron matdangdanggan. Ay, una yan. Ay, sikaman ti mangibaga. Barang sikat ti danggan na. Diyak kayat. Kano ko na ninanang adinamo ti mabagaan. Huwag na din ko. Kat amangan noong tanna ka, no adda pa'y ibagam. Ay! Nay, asino Ay. ay ikat katawaan niya, tatado na tao. Ay, dagijay kunayo a tao da Boss Paul. Ay na, nagdudugyot da. Pagkunaan nyo mo, tata. Ay na, ingka kita ti pagturturugan da. Kaslasan anawalwalisan. Anya? Wen, ken maysa, kasladyak maiturad ang mga nijay. Gapo iti kinarugit ti arubayan da. Anya?
Kan maysa, kasla di dagugugas. Kita ak dagiti dapanda. Ay no, pirme ang nagngingisait. Ang mga numat maturog da, ang nakapit-pitak ti sakada. Ay, anyan. Ay, mangibabain at talaga ni Manong Donato manang. Apay, anya man ang tinaramid na aya. Anya nga tatiga po na, tapakibibyangan na dagiti tao ni Boss Paul. Ay na, nagawan kita babain nan. Anya ka di aya timbagbagana. Ibagbagana nga rod adugyot dagiti tao ni Boss Paul. Ay, dila mabain amang ibagay ti dayta. Kat no oray isaw, nalabos ti kinadugyo na. Kasla mamindwala ang agdigos iti unag ti makabulan. Kitaan nyo man di buok na. Isupay Apay nga tangamin apapa ati dugan na ti buok na. Sana bali kumaa, numan agdigos. Oray digos patula kuma. Day tangarod kat. Ang ibagam man day takenkwana. Ay na, no ibaga. Amangan no saan laeng nga unget ti maramanakken kwa na manang. Amangan no tong panakpay. Agpaiso ka di ang mga asawa ka, anbain. Wain tatadunataw. Ni kadimila. Wain kamaudyanan na sinumbatan na milangay. Ay, anyan. Si kagayam ti mga asawa ijay kalaadan da nga agkakapsa. Angam sa bagay, agpada kayaw. Ha? Kat isumaat, agbagay kayo matkit day. Unay inday ta. No awan tinasayat nga ibagayo tata agtal na kalangay. Oh, Kasanong agtal naak, adda nga rudmat kayat ko nga ibaga. nga makapainsulto kayo mga araw. Anya, Kaya imbag pa'y kanyak ta mga sawa akaw. Idinto tada kayo ngay. Kaslaawan tinamnaman nga adda mga yat kada kayaw. Gaputartag kayaw. Pinagsalot kayaw. Oh, anya. Ay namanong, talaga amang ibabain ni Uncle Donato. Nay, taapay. Amoyo ka de, nasakit tinakam ni Uncle Ben kan kwa na gaput imbagbagana. Apay. Anya ti imbaga na ka ni Uncle Ben? Asawaan ka nun ni Uncle Ben ni Sister Mila, akalalaadan dangag kakabsat. Anya? Wan manong, dahita ka no ti imbagbagana. Kanti dakas na, kunanapay ka no, nga agbagay da, kaput agpadadaan na laad. Anyan ni Uncle Donato. No agsao, nalaad ti tao. No agsao, dugyot. Ngam di na matkit kita ti bagina. Ay, imbis nga isaw ti dugyaw. Mariglanais. Kitain nyo mamubas ni Tata Donataw. Apay ka di paray. Imbis akablaawan na para iti umadinin na panagkalay sa balik idin ti bagbagana. Apay, anya timbaganakan ka. Kinuna na ngarap na lahat kami kanukin ni Mila. Ay, anyan ni Manong Donato. Talaga di na amo titangtang abon na. Ay, nudya lang nagpanpanunot pinaramanak kumangkay. Nga ni papispisa nga nagtepelak kaputa lakay ka ngaraw. Oh, Kat pinapispisam ko man maray. Wen pare, no kasapulan nga aramidem dayta. Ay kat aramidem bareng agbalbalew. Nukas na sangaron nga agsakit tinakam yaw no bilang malaw anak maray. Ay wen pare, kay kayat mi paya. Tabareng iso ti pagnakman na. Ay aban yuman ni Bain. Tato prag jay muging na. Ay
Ay namanong, apay akas tamot ng tibagbagam. Puno matibagbagak. Awan ti bilib ko iti day a tao. Huston manong, di ka man agsaon iti kasta. Bartek mula da ito. Ah. Ang mga nuad da mangidanon kan kuana, ket adda rumso aparikot. Ay, saanak ang mabutang. Ayaban yung di kunak. Apay. Mabutang ka. Sika ti pampanunutek manong. Ang mga numapunwan da, ket anya pa'y ti aramiden daken ka. Ay na, kabutang dakdag ita. Isungawan tinas ka na pagdanagan yu kanyak. Ay namanong, lumaklakay kan. Iso apang nga asim kuma, tadi ka kumamot aglablabas. Tata Donataw. Day, si kamat gayam bain. Wine. Kaya anya ngay. To pramon timuging kaw. Iso magkano timbakam. Kinunam kano ato pram timuging kaw. Ita anya gapungay mag. Ay, guabain. Ang mga nunay bagakla day jay, gapo iti bartak ko. Agyamang ka. Tasyak tinaranaam. Kasano ngay no sa balay. Ang mga no indurunda ka na dyan di ras. Anya? Awang ngamin tinang kontraking kakay. Gaputam mo nang awan ti kays iskan na kadagiti bagbagam. Ngum kita kumamit ti bagbagim tata. Kas kumaiti ka na ayaw mo ngay bagbagadog yun nagiti tao ni Boss Paul. Agsarming ka mo tata Sakbay nga agdilaw kay iti pada mataaw, tata. Kita ampay nga muna aday tabagay. Ta ultimo agi mo kat di mo pa'y maramay do. Madlaw adi ka pa agdigdigaw. Kita aman na kita dapamaw. Nakarugrog ay. Ang mga nosika ti matoro ka nakarugrog iti dapan na. Bain. Wain tata. Puno amin na kita ngayon baga. Wala damagam na kita kakabsa mo Ang mga no ibagara pa at imangkan na kita kabkamaw. Kit oray niya pa iti pagsabo mo ang mga nusana na may kat. Manong Donato, itaman pa'y asaan ka amapan ijay ayuyang nyo. Ay na, awanan ganas ko ang makidupong kadakwada. Nang runa day di albain. Apay ka di manong. Awan, masadutak lang ang makisango kadakwada. Ay na manong, masadot ka, wano, mabain ka. Naidanon amin kanyak ngay nararamid yo, Manong Donato. Katsyak ti mababain. Nang runa di imbagam at praam timuging ni Pariben. Anya? Ay namanong, di kay aglablabos kunak. Taasino ka kumamit ngay apagbot ngan dagiti tao. Ang mga nudida pa'y agbain kan ka. Ang Gladys. Pasensya kan manong, ngam da ito iti bagak. Awan ti maipagpanakkel mo iti biyag, no maidilig ka dagiti biyag, dagiti sangkadilaw mo. Iso adi ka aglablabas, gaputa ang mga nutupraan dakit di, day tamuging mo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Ay na, awan pa'y makukwartamot. Ay pautangan dakman. Nakarkaro kanyak anana. Awan to pa'y may gatang iti asin. Ang mga no damoy ang mabali na pagutangan. Kasapulak mati kwarta. Ningay nga ta, Berta.
Sino a Berta day tadakda kamatam? Adaw, ti agnagan iti Berta dito lugar tayo. Aywan. Ada berta anak kutong. Ada berta maestra. Adamat na lukong mag-aberta. Akas la kuribot. Di pa magina. Ay, jay ka na yun ako sukuso ti buok na. Akas la saan nga agsagsagay say. Jay, nalawa ti muging na. Akas la palatang tinyog tagong na. Ay, jay sakang. Sakang ayatikas jay. Kat nagsabat na tumang na. Isu ti mapantayo pagutangan. Ha? Adaya kortana? Kat no driver iti truck di abroad di asawa na. Ay, nagdakal magayam da iti balay da Berta taba. Kompleto na pa yan kadag iti appliances. Ay, bimak ng datagos. Oh, adto yung ti meriendayo. Cake kan special a juice. Ay, nagsayat ka lagi din, Berta. Ay na, ay, itaak lang nga makaraman iti kastoy a cake. Mariberta, ibagamin no anya tirantami kan ka? Anya dayta? Ko medyo mababain kami kanumat, Ay, siya kunti mangibaga. Ay, diritsaan day to yan. Ay, umay kami man umutang iti kwarta. Ay na, ijay kami kuma-online nga umutang. Hangam, nagdakkel mo ti interest na. Imbakan ka, tanakasingsingpat ka. Bendisyonan na ka ni Apo Diyos. Naanos ka pa'y. Managsimba ka pa'y Ken, nagsaya at ti ugalim. Kan kang runaan ti amin. Nakapimpintas ka. Mano aya ti utangan nyo. Ay, maglangit din tanalaga nga utangan dahil Aberta. Ay, wen nga road. Naminsan tayo lang anang ibaga. Nang tidadagos. Ken, pinagmerienda tayo pa'y. Ay, adan pag-date mi kinilagay ko. Makabuya kami di sine. Adamatan, pakitong ikaw. Ay, kunak man no nasaya at ti pangaramatan nyo kadagiti inututang nyo. Nasayaat mo't ati pan nakitait ko kinilagay ko. Katimot pan nakitong ikaw, ti pagsayatan na, no mga bakak, umadaw ti kwartak. Apay, sika, pangan anwam ayah iti inutang mo. Kwa, adahulhulugak nga alahas. Inakbayadanan, tapno maala kunday di apares nga alahas. Ay na, adan tumanan ipasikat ko kadagiti ko kumarek. Ay, wow! Kunak man no igatang mo iti asin. Bay ampay lang day tanga asin. Inaktulangan dumawat, ijay ka aruba me. Naka-video call ko nila kay Mau, idi na minsan nga aldaw, Berta. Kasta ka di angkal? Impakita na dya pagtrabahuan na akumpanya. Dakil gayam nga agpaiso. Iso adakil matisweldo na. Naswertyan namat angkal. Isumot lagaya managbiit laeng anay patarimaan da ito balayaw. Unangkal, agtid-tid ngamin idi. Iso ti inununa na aginastusan. Ay na, ken ure dagiti duwang anak yaw. Adapay gayam tutor dan. Unangkal, tapno mabiit da makasursuro. Ay, mabiit lang angkal Itimplaan kayo iti kapiyaw. Ay, jeman impaw it nila kay Mau. Tamaramanak mamati imported akapay. Wala, angkal. No kayat yo, mangyawid kay tupay. Ay na, dahito'y dya ibagbagak nga alahas ko. Kitaan nyo, Social! Ay, nagmayat si ka. Ay, sagmamano dahit na. Di mo damagan. Tadi mo kabaulan ti bayad na.
Katno di ko kabailan, mapanak umutang akin ni Berta. Anya ngay ti rason mo? Anya ti ibagam? Anya ti pangaramatam na umutang ka manin kan kuana? Ay na, ibagak ang nga for emergency. Adakurad ko anas kan nga ipaagas ko. Aywan kayam. Apay, awan madmadlaw mo kini Berta. Anya dayta? Ay na, adaman di nga angot na sika. Anya ngay nga angot dayta? Ay, kasla angot tila kay asaan nga nagdigdigos iti mga bulan. Ah? Ay na, naangot ko mat dayta. Ang tiyakon impadlaw Amangan ngamin no saan na tayo apautangan no ibagak. Ay, saan nga tayo nga digdigos? Saan siguro Uy, di mo nga rin pigsaan ti agistorya Tada ni uncle na. Ha? Sa dino tayo ng kalma? Dayta ni nakatugaw di taigid nga ngal-ngal-ngal iti mo ma. Ah, angkal na dayta? Katuan. Ay, sos! Padamat lang nga sa anakas lag digdigos! Uy, amangan numangag na ka. Ay! Nana Miling! Nana! Apay aya, Berta. Malagip yu pa'y di inutang yu kanya, agdo abulan nga minan. Ay. Duan abulan aya. Wala na, kunayo idi imutang kayo, abayadan yu matlaadangos. Kasapulak nga minti kwarta, ta ipa-extension ko di balay mi. Ay, kasano nga'y katawan pa'y mo't pagbayad ko ita. Ala, sana bali nga rod, Nana. Basta bayadan nyo inton adda kwartayo. Ngam saan ko man nga umabot iti makabulan. Sige, Berta. Yurno nga, tapno mabayadak ti utang ko. Marurudak! Nagalas at talaga ti ugali na di Berta. No kasano kaalas di langana, isumat ti kaalas ti ugali na. Oh, apay nana, anya ayati naramid na kan ka? Pinagsasawan na kakadidyan na ang dod nakalukluk mag-ababae? Hay, magmag na ijay kalsada. Pagamwam ta inayaban na. Kat, impungot-pungot na ka, nana? Kinadakadal na ka? Wino, kinuktaran na ka. Gapulang iti utang mo. Siningir na klang maut. Ha? Binukawan na ka? Agbayad kan, kunana? Saan mo't kit di? Siningir na klaang. Tadwa ka nun bulan jay utang tayo kan kuana. Di mo't lang makaurayan. Ay, nagalas nga ugali daytan. Urayan naman ati bayad tayo. Lakay! Agring ka! Lakay! Abay, anya lati oras, mangriring kan. Nangato ngamin tigurigor ni Junior. Kunak namin nga ipantay di ospital. Ngam di mo matkayat. Awan nga rod ti kwarta. Ingka paandarin ng adjay tricycle mo. Taitaraytan ija ospital. Awan ti gasolina na di tricycle ko. Dumagas ta ija balay da Berta ako mare. Ada kwarta day jay. Umutang tapay lang kan kuana. Pasensya kan amare. Emergency lang amin na talaga. Sige, itaray yun di anak yu ija ospital, Maray. Ay na, agyang manak iti dayto nga impautang mo Ay, manungay ti interest dayto Awan, Mare. Ay, agyang manak manan, Mariberta. Talaga nagsaya at ka ataong. Uncle, nadamag mo ka din anak karwaran di anak ni Kumarik Abrenda. Nakaruarmet ka na. Nasaya at matngarod no kasta. Agis eskwela jay ubeng. Ay apay. Puno ay nga inutang dakan ka jay pinagpadoktor da.
Wen Uncle, kaasi da mo ngamin, iso a pinautangak ida. Ay na, saan ka una yan nasingpait kadagita at tao? Taapay Uncle, Kitno si ka ti kanayo na pag-iistoryaan da. siyak, taapay asyak. Idinto tano umasidagda kanyak nga umutang, pautangak mo't ida adagos. Ay, jakban ang mo ti ugali dagita at tao. No singirak ida, kasaritak mo't ida itinasayaat. Saan nakaakas kadagiti daddo mga agsingir abumog kauda. Ibagbagada saan ka kanong agdidigaws. Ay unay mo't tan. Awan to pa'y interes di utangan da kanyak. Naungat ka pa'y kanong agsinger. Ni, apay ngay matakastada. Nagsaya at titratok kadakwada. Haha, puro mat nagmamadit ibagbagada ken kano nakatalikod ka. Kano puro nagsasaya at matibagbaga da kanyak no nakasango da kanyak. Ay nagpanunod ka, Berta. Paliiwam ti ugali da kita nga ibilbilang mau agagayim mau. Ay, anyalakit din da kita nga ibilbilang ko agagayim. Kastada mat gayam. Inyawat ko king kantisweldo ka ba? Katun mat, imbulsa kon kalpasan a binilang ko. Kiting kabayadan na di utang mo kundi kumari maberta. Kumarik ayamot dayjay nga ang dod. Na, uyawom itan. Kit idi panawin nakasapulam ti tulong. Na minsan ka lang anang ibaga, tinulungan na kaadagosain. Ay, awan serbi ti ado akwartana. Tadi pa'y makapagparibandmet iti buok na. Yung kakit bayadan na yung utang mo kinkwana. Tani, kapabain bakay. Wento, mapan ko bayadan. Dagiti kakastatat tao, naskin na saan mo nga yaramidan ti madi nga istorya. Dagiti saan mo arumbang alokkoin bakay. Ay, agtal na ka man dita. Sige, tada kayat ko agatangan a blouse. Ay, bumakbak ng latamot da Berta. Abayan ako namday tanana. Ay, nalpasan dya impaaramin na nga extension dya balay da. Ay, apay, di mo pa'y nakita. Kat no nagpintas. Silid ka no day dya, dagiti anak da kanila kay na. Ay na, mamadi ka mat. Lon na day tayo bangko. Ay, saan ka no? Impaw 8 nila kay na. Uray man no extension iti balay da. No santo madlang agdigdigos, nagdadakkel ti kamuro iti rupa na. Ay suwas, awan Selvina. Adda pa'y nadlaw ko Nga dan samot nagtubo nagdakkel akamuro iti tok ti agong na. Ay na, saan kayam ngagdirdiramos? Di siyempre. Kasta ti ado ti kwartana. Sus, saan sa pa'y makagatang iti ultimo sabon na pagsabon na iti kilikili na nga nakangis-ngisin. Ay, kaano nga tanga agbayad dagyay pinautangak agagayim ko. Ay kitno ko na matasaan dado magdagas dito'y balay mau. Wen nga rod, Uncle. No lumabas da, didak pa'y pulos talyawin, uray ay ayabak ida. Ay na, saan nagagayim ti kakastat at tao? Kalaban amortal dagiti kakasjay. Sa bagay, basit laeng met agatad jay inutang da, nga umanay apakapukawan ti panagtalik ko kadakwada kas gagayim ko. Kesumet. Mamati nga ad-ado pa'y abindisyon ti dumteng iti biyag ko, Uncle. Wine, iso nga inton maminsan, saan mo idahan apapautangan? Puro nagdadakas ti bagbagadaken ka di tarwar. Asino dakin ko kwa iti limabas alugan? Ay, kasla barbarumat. Itakla nga nakita dito lugar tayo. Amuyaw, no asino ti akin ko kwa? Ha? Amo, nanamiling? Ni Berta. Ha? Ni Berta anak ko tong?
Uno, Berta na lukmag. Ni Berta analukmag. Oh. Pangalaan ngay ni Berta anakutong itigatang na itikasta kang inaalugan. Kat aglaklako lang mat itikardes ijay palingkay. Oh. Progreso at talagang tibiyag na. Uray no saan tayo abinayadan ti utang tayo kunkwana. Ah? Saan ka ba yan nakabayad? Apay, asino aya kada tayo tinakabayad ng kunkwana? Ay, siyak. Diyak pa'y nakabayad. Ay uray siyak. Ay ngam, aguray man. Papanan nga taday lugan. Nagpailiman. Ay na. Agyaman aktasak tinalam ang magimaneho iti daytoy barbaro alukan ba, Berta? Tangdanan ka amang itulod ka dagiti ubing iti eskwelaan da, Uncle. Ngam inton makasursuro akon nga ag-drive, uray siyak toon. Ay, kayat mo asuruan ka nga drive. Ayun man, Uncle. Isu nga minti kayat nilakay ko. Ay na. Ad-adan nga apalan da ka dagiti gagayim mo. Diyak mo't ida kayat apa-apalan, Uncle. Taamok mo't nga awananda. Isu na laang tanalaing da asumao. Ay, aguray ka man. Pangisar din nga iti daytoy alugan. Di taman, Uncle. Agpadermaak man. Tapno sa andak nga uy-uyawan dagiti gagayim ko. Ay kat urayan ka. Ayun, Uncle. Ano san na kun nga urayan? Diyak pa'y nakabaybayad iti utang ko kin ni Berta na lukmag. Asino kumangay tinakabayad ka da tayaw. Isuntumot lang nga awan pipintasan na. Dinto pa'y makasagaysay. Ay, isong oray saan tayo nagbayad. Kumusta, kukumare? Berta? Si kadaytan? Ay na. Ay, nagpintas ka mo taon. Ay, adamot gayam namnamam apumintas. Kasta, ti maaramidan ti kwarta. Agsingir ka kadi? Ay, awam pa'y pagbayad, may. Awan mo't gayam ti pagbayad yu. Ngam kasta unay ti panang perperdiyo kanya. Sino ti mang perperdikan kwa na aya kada tayo dito ay? Sana siyak. Ay, mas nakarkarumot sana siyak. No pirjandak. No pirjandak, ibagayo mo't ang arod dagiti nasasaya at abambanag nga inaramid ko. Dagiti tulong ko, idi panawon ti emergency yo. Diyak pa'y nasingir aging gaita. Ewan mat nga agpaiso ha? Ay, pasensya ka na, Berta. Ay, agyaman kami iti kinaanos, kan kinasingpot mo kada kami. Paspasensyaan da kami lakuman, Berta. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki Din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki Din. Ngay, awan sa tao dito dakkel balay. Itayak pa ya busina. Awan mat ti rumwar di tagay. Sapay nagado da ito i-deliver ko a parcel iti da ito ya balay. Saan mat amabalin nga agsubliak? Nagadayo da ito dakkel balay. Maudin a busina. No awan payla ang ti rumwar a tao di tagay. Ay na, kasanon ngay. Anyan ngay ti aramidag. Makabasolak met, no saan ko ang ma-deliver dagito yung parcel. Ay na, naglogatin ti gate. Hangam ni. Awan mo tao. Asus, nagdakal nga aso. Umayan. Ay, na. Ay, sus. Hey, umayan. Tom, inside! Ay na,
Kung naklakit din no kagatin na ko na. Ay, may kanlayo, boy. Hindi kagbat-batay. Ay, susay na. Pirmi ang nervous ko siya. Apaw na yan. Ay, ma'am, good morning. Delivery, ma'am. Pasensya kan dito aso. Saan matkit dingag kagat? Ay na, nagdakil na itaasom, ma'am. Makapanervyos. Ay, kuha, ma'am. Dagiti parcel. Patricia mo tinakanagan dito, eh. Siyak dayta. Adda ka di pirmaat. Ay, kuha, ma'am. Picture lang. Proof of delivery. Pare, nakadeliver kamot lang ka day. Awan, pare. Uray agtudtudo. Inkarkarigatak nga in-deliver amin. Nakadandanunam nga pare. Ijay ko na madakkel abalay, pare. Nagadayumad kayam. Nabasbasaak anagawid. Kayam day ta. Ay, awan matkidi talaga permiti banog ko, pare. Ayam agoray ka. Kita MJ nang receive iti parcel abalasang. Nagpintas ka, nagsiksi ka. Oh, kita hagman pare. Itay ko pala aming mingmingan di picture na kahit. Itay lang ana amiris ko ana pintas gayam. O, day taman pare, kita Ne. Ay, iya sidig mo muna yun pare. Iya dayo mo basita. Atay ta na. Kita hagman? Nino, napintas Well, iso ni Patricia, pare. Ay, wow. Kasla anak tibak nang pare. Panagkunak, pare. Balay da day dakkel abalay. Ay, sos. Sakto, mamutimang delivery ti parcel na inton maminsan pare. Anya ka. Siyak Ha? Anong pare? Keras kung samatan ni Patricia. Mano aya ti sweldom di tatrabahom a para deliver. Basit samag. Ang damit Uray kaskasano. Apay nga nga raw, adi ka man la makaghatang iti sidaan. Gimatangak mo ti di na minsan Idi na minsan alawas da jay. Galunggong pay analaos ti ginatang baw. Ay kinalaklakagayam. Nakagraduar ka mo iti mekanik. Nakagraduar ka mo kas mekanik. Di kag trabahaw kas mekanikaw. Day taki din agdil-deliver iti order ter aramitaw. Ay nananang, awan pa'y madngarod mabiro kak at trabaho. Di ko namkit day, nakapoy ka, mabutang ka. So, inya lagi din na yan ni nanang. Ay, sayang, tasi ka lang tinakalpas iti panagadal mo kadag iti daddo makakapsat mo. Angam di ka mangarod makabirok iti mayat at trabaho. Ay, kita danto nanang. Saan kayo kadi na reklamo? Ay, nakasano ajak agreklamo. Kunay, awan manen si daun tayaw. Di ka pa'y di magas di tatalipapa. Uray tinapalan. Ay, liyaw. Mayat ti sa gawi si mama. Ay, pare. Mapanak man ngamin agi deliveran ije dakkel balay. Siyak mamuti mapanagi-deliver ije balay da. Tapno makita mo ni Patricia. Kit picture man. Ay, siya kon pare. Iso nga ti inspirasyon ko. Ay, hapaw. Yala ko man inpaspasaking kaiday. Si kanto umat ngamin. Ipasa-pasam kanyak. O anya ita? Siya kon tinapananti swerte pare. Swerte. Kasano nagbalin na swerte pare? Jakman, amo pare. Agparparik na dito'y pusok aswerte ni Patricia. Kasla kamin kras kon kahit. Oh, nagposkol mo teropa man pare? Ayun pare. Natagtagainap ko iti rabi kahit. Inisuman na kampay iti nakasamsam Ay na. Karas na kanumag. Apo. Ay. Ay, pare. Ala, tinakan. Mapanakid din. Iti kasta. Masapaak ang makapag-deliver. Apay, kasla dapat padaanam, Patricia. Jayman parcel ko, nana. Itat estimated delivery na kan.
Ingkalatan ije uneg, ta siya kun ti mangawat. Total, aglinlinis akmat iti arubayan. Ay, sige man nga rod, nana. Tapno saan ka matuukan nga gurura di tirwar? Katne, nagpudot ditoy. Imbag ije uneg, ta aircon. Ay unay mata pa nagbusbusi naman, ta nakapigpig sa. Ay, pasensya ka nana. Kung naknoawan tao. Adak di talikod nga agdaldalos. Ay, umayak man ag-deliver, nana. Ala, umay ka ditoy, ta ipakitakan ka na ti doorbell amakun ko na. Ay, ada doorbelyo? Ditoy nay, aday ta, ti aramidam, pindutam na ti doorbell. Kat agune ije unag, manggag day tao nga da ije unag. Kaster nay, maawatam. Ay, iko, naawatak, nana. Pindutam man, padasam. Ay, iko, kastoy, ne. Amo mon. Ay, uwan, nana, amukon. Adan di parcel ko? Ay, adan, Ma'am Patricia. Inungtak na ito'y para deliver. Kasano mga men, busina. Di na pa'y among ausaran ti doorbell. Pasensya kan kininana tasing. Pasensya, ay makarangrang. Ala, siya kun timang receive iti parcel, nana. O sige, tamapan ko ituloy ti agdalo si Jellicod. Tay doorbell Ay, uwan, nana, amukon nga usarin. Ay sus, agtudon. Ay, Ni, mabasata dito'y ruwal. Ay, sus, mabasa na gito i-deliver ko, ma'am. Iyunag mo pa'y laang data motor mo. Ay, nakababain sa matan, ma'am. Sige kit din. Anya ti kayat mo? Mabasa dagita parcel? Ay sus, tandakan dagiti deliveram. Nagdakkel da ito'y balay da, Ma'am Patricia. Baknang da talaga. Ay, katulong dagayam da di bakit anawat. Agkapi ka pa'y. Anya tinagan mo itayan? Ay, Leo tinagan ko, auntie. Ay, nana ko na kuman. Taga-ano kaya? Ay, di ta abagatan, nana. Nay, no, ado ti kabagyak ijay. Am-amaw ni Divina. Di, nakaasawa iti taga-munisipyaw. Ay, Jay Kalbo Alakay? Kano kabagis ko day jay. Jay Kalbo Alakay, ti kabagis yaw? Ni Divina. Ay, kino karo ba may? Ante, ay, nana ko na kuma. Ay, ante, nasaysayat sa no anti ti iyawag ko kada kayo? Kita man laang. Kanayo na nagpaspasyar iji balayda. Saan ka mat ang makikita? Ay, agis eskwela ak ngamin ide, ante. Katita, agtrab-trabaho ak matayin. Anya ti iniskwila maya. Mekaniko, ante. Katlo ada pagpatarimaan ng tilugan da Patricia iji ilay. Ay, kasta ka di? Agure ka, takasaritak ni Patricia. Taibaga na iti amana, nga isirrek na ka iti trabaho. Ay, alhaman nga rot, ante. Ay na, agyaman ak. Sige, ibati kan dito, itamapanak agluto. Umay nakasangwan ni Madam Patricia into madamdama. Madama nga agpapapintas. Agpapapintas? Nay, taabay? Katno, kanayon na kaapadpadaanan. Ay, kasta ka di? Crush na kansakan. Ha? Nagpigsa pa'y laang magtitudo. Kasano ka nga'y ama kaawid. Ay, kuha, ma'am, oray sarakuso ko kun, Amangan mat na sakit ka. Awan kun ati mangi-deliver ka dagiti parcel ko. Ay, kuha, ma'am. Saan ko mat nga itulok, saan ka makita, Anya? Ay, kuha. Ay, dispensaron, ma'am. Nailawan ko matan, iba ka. Ay, awan gayam. Formal kon ngayam amo to'y bagik, ma'am. Siya gayam ni Leo.
Siyakmat ni Patricia. Ay agin nalamano tangaro din amam. O sige, nice meeting you, Leo. Kastamat ken ka, ma'am. Nanang! Adak dito'y kusina. Luto mo dagito ginatang ko asidaan tayo. Nasaya at mo, tanakalagip ka agimatang. Ay kitno agunget kayo mat ngamin. Ay saus, nagmalmalum kit dia, anagungungetak. Ne, apay aya nga unget kayo nga unget. Inton kwan, ma-high blood kayo. Ay, kasanaw, day tamanong mo. Pamilyado lang arudan, ado pa'y tiputot na isempay lang agbartag. Pasaray dito'y balay ti pagdawatan da iti kananda. Pati daya per dagiti anak da, dawatan da kanyak. Alabay amon, nanang. Agluto ka kitinta mabisina ko. Ay, ipacheck up na tumananakaw. Ne, taabay. Ay, agulaw-ulaw akbatan. Daytoy sa high blood ka. Sumro manan. Day takit ngamin. Agung unget kayo mat ngamin, nanang. Malabayan nyo, tayo pa-check up kayo ton bigat. Sa anak to pala sumrag iti trabaho. Patricia, panagkunakat nasingpat ni Leo nga gap-apply kan ka. Apay anak ko nam dayta, nana. Di pa nagsasauna, kan pa nagsungsungbat na. Nadayaw abaraw. Kasanong amuyo abaro? Kat dinamag ko Mekaniko kanugayam ti inlipas na akurso. Ibagam tuman iti amam nga isirek na ni Leo iti trabaho. Sige, nana, padasag to nga ibaga. Nakurapay dalaeng. Ngam panagkunak, nasaya at tigalad na. Kanon tuman nga tan nga umay. Padpadaan am samot nga inaldaw. Sa bagay, awam mo't dakas na. Nasingpot mo't abaraw, kan nasingpot ka mo't abalasang. Nay, apay ngay, kasi kamot ti may nag-deliver iti parcel ni Patricia. Ayan na ngay ni Leo. Impa-check up na kami ni nanang na. Ado mo ti proseso iti check up daytan. Iso asa na simrag. Nasingad kami ngaminan kini Leo. Kanayon nga iso ti umay mangitulod ti parcel ni Patricia. Kasta ka day nana. Wan. Katno ada good news ni Patricia para kan kuana. Aya, adda pa'y good news na gaya man. Anya day tangay nana. Ibagakan kan ti good news. Mabalin lataan nana. Ibagayaw. Tapno ibagak to kan ni Leo. Mabalin na ka noon ti mangrugi nga agtrabaho iti talyer. Nagswerte mo ni Leo no kasta. Kasla na nga bak iti loto Leo, apay anya tinararamid mo? Apay aya paray. At damit trabaho mo ni Gitalyer da Patricia. Swerte ko nakngarod ken kakit paray. Naggana say. Kasla welcome ka pa yan ni Balay da Patricia. Ay na pare, panagrik na kasla pa'y dua kami. Anya? Dua kayo kani Patricia? Kasla kastan idi inalak ti number na. Inted na mag. Ay, naggana say. Idi kon ket na nag-textmate kami. Inaram ko na. Ay, naggana singyaw. Kahit anya ngay, kaya't nakamay. Kasla kastangarod paray. Kasla MU kami. Imyo, anya ngay dayta? Mutual Understanding. Si ni Leo? Ay, owen sir. Good morning, sir. Diyaka mo nga da kayo gayam itilikodak.
Itay payapalpaliwan ka di pa nagtrabahom. Ay, sa anak pa'y unay analaing, sir. Siya ti dati ni Patricia. Ah, isumad lang kaya mga karkarupa kayo, sir. Ola, umay ka tagturong tayo ti opisin. Ipasampay lang iti sa validator aramitam. Magustuwak ti pa nagtrabahom, Leo. Pulido, kan talaga analaing ka mekaniko. Agyaman ak, sir. At dati kumpanya niya anak ko ijebalasyw tao. Kaya't mo ka diti agabrod? Ah? Ay, uwan to, sir. Ay, kuha, saan pa'y ko mga ita? Agal-alak pa'y nga minute experience ko. Sa bagay magkadi, ay kuha, Leo. May sabalik man ti istoryaan. Nakuna ni Patricia nga gayam kayo gayaman. Uwan, sir. Managbabay ni Patricia ang anak ko. Ngam kanayon ti panagturda ka ni mami na. Kat nadlaw ko analag-antirik na nakan ka. Awan mat kititi dakes na. Tamakitak matkan ka. Nasingpet ka lalaki. Ay, sir. Ngam kaya't ko lang ngayon ay unay kan ka, Leo. Saan mo kuma? Aluklukwan ti anak ko. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Nagsapa ka ka namang itulot iti anak mo. Ija school, kumare. Wan mare, naskan ama sa paak, adapay lang nilakay ko amang bantay iti anak mi a baby. Apag iso makasubliak, mapanmatan iti trabaho. Milihibak mata talaga iti kinagakit mo, kumare. Basta talaga mare, nang runa no adan pamilya. Saan ang mabalin nga agsadot-sadot? Wan sana bale, mare. Kabailam ta, sigapay. You're a strong woman ever since. Ay wala, sa anak analaka asumo ko. Ay, kunaklakit din no aseno ti masabat ko. Sinagayam, kumare. Nagkapamngay. Ay na, intulod ko man dya inaunak iji pagadalan. Anya, napan kay di pagadalan akas tati kawas mo? Ay, unay kan? Awan mo dakas na kumare, si kakit di man. Ay namare, no siyak laeng. Saan ang mabali na kas tati kawas ko ang mapan iji pagadalan? Wano sa dinuman? Mabai, naklakit di. Anya? Nang runa no kas na akauguging. Ay na, pakawanam apaw. Hay, nakababain kumare. Promise. Anya? Anyang mo tanday takawas yun, nana. Kasla pinagulos ti aso. Ay, oo na yan. Ha? Katuan mat. Sa kayo pumanasyar ijay kaadwan ti tattao. Di kay mabaen. Unay mat day ta na panagsasaum kanyak si Kasarya. At dalaang mansyana day ti badok. Ngam na dalos mat. Inlabak day to. Nagalas akitaan, nana. Ay, siya, kunti mang ibagbaga. Ha? Nana, uray bakit kayon? Saan kumamot akas na? Surusuruin nyo latta ko mga agkawas itinadalos no rumwar kayo. Anya? Ngam sa bagay, kasta talaga siguro no naganak iti ado. Kaslaag lang abulos ababoy. Ay, makapalnak. Awan nga raw ti pilpilyan na day baak.
Bakat man wano lakay, obing man wano balasang, uyawan na latta. Wanyarod nana. No apay matakas jay dayjay abaak. Nalabas ti kinamanaguyaw na. Bayan tayo latan Tinapatag, saan tayong ar-aramiden, jay ar-aramiden na. Ay wana ha? Aguyaw latta, aging gat kayat na. Agsublin tumatlakan kwa na. Amin nga isawsawang na itipada na at tao. Ay, natata, apay mo't akas tati kawisyo arimuar. Apay, di na kay man la dinilaw dagiti anak yaw. Di da man la imbaga, asukatan nyo ti kawisyo. Kitaan nyo man, kaslamot din pagpunpunas ti lami saan day ta kawisyo. Unay kan saya. Saan may lapunas na ito gaw? Kan may sa? Inlaban ni bakit ko na ito? Oho, no inlabana, saan kumakasta? Nagdulpat ang kitaan. Anya. Sa bagay, awan talaga ti maaramidan no amin kat dogyot ti adday ti pagtaengan. Saan aya? Anya. Ay, bigbigat pa'y laeng. Ngamda kayo, tinasalaw ko. Ha? Makadadaol iti aldaw. Ay, unay matanda di aba. Kastagayam timbaga na kada kayaw. Uwag. Isuwaro na pampanununak. Anya ti baka gawaw. Ta ultimo pa nagkawas ti tao. Kay pakibiyangan na. Daga nga iti baak, tata. Man nakibiyang da. Malaksid la siguro kanyak. Baa ka. Ay, gamdya makibibiyang. Nang runa ti aguyaw. Ay wala. Sana na sayalay ng aramay. Awan magunod iti panaguy-uyaw iti para tao. Nakauy-uyaw ni Sarya. Kat saan ba't anadalos akitaan ti langana? Iso siguro anabaa ka na balasang. Gapaw, taawan baro ang mangayat nga agdatong kang kuwana. Puno may, adangarot nagkuna kanyak, tata. Nga iso siguro nga awan agdaton kang kuwana, gaputan na bangsit ka no tipayod na. Anya? Wain, kan may sa. Matlaw ka no, saan nga agdigdigaws. Aya! Iso saan man nga aguy-uyaw, dahi di abaak. Iso umot tinagang tod. Makapalag man dyan bagbagada nga imbaga ka no ni Dino, mare. Ha? Anya na ita, mare? Imbaga na ka no, anagang dod ni Sarya. Iso ka no nga awan baro amayat nga agdaton ken kuana, gapu iti angot na. Anya? Wen, ay na, makapailag man. Lalaki pa yan, tinakaibaga iti dayta ken kuana. Husto laeng bareng makarik namat. Tapno sardengan na ti panaguy-uyaw na. Numakarig na Gamusaan nga Awan. Amumatan ti ugali daya abaa. Oray pasagidam. Saan ang makarig na? Manhid ba? Naglaing aguyaw. Saan namat nga kitaan ti mismo abagina? Hay! Baak anagang don! Sikamanan, kumare. Ha? Katuray sikamat. Sikamanan, kumare. Wan, siyak manin. Ngam at least, nagpalasak itibado. Kan, nakadigos ha. Saan akaskan ka? Kaskalamurang. Anya? Apay ngay akas tamot ti ibagbagam, mare. Awan mo't amok abasol ko kan ka. Awan mo't, iso na lang, tamasiksikuran ang makakikita itilangam. Atiw mo pa'y timurang kunak manan. Anya? Ay namare, uray mo't addan asawa kan anak mo. Rumba nga agdalos ka mo't itibagim Agdigos nga, kan sagay sayam day tabuok mo. Kaslamot tan urmot nagsasanga. Dita ka man langan. Nakawi-uyaw ka. Adan to aldaw mo salpag ka. Basit pa'y nga anos. Basit pa'y.
Apay mare, anya ko na ayatin ka. Aglablabas at talaga dayjay asarya. Ay na, kunamlan o iso ang kapintasan, baak matlang arod. Ay naku mare, nung ni Sarya lang, bayamon. Di mo itulok na isuti makadadali daldaw mo. Makapaibos mo't iti anos no maminsan. Maminsan pa'y amasabat ko dayjay, talaga at tutupak. Naguyungan da iti ako mare kon. Alangan kit di mat, akanayon kulatan apas pasensyaan. Makapapunomot kat, paspasensyaak. Ngam adamot nga ikarkaro na, nauyaw ti jaski abaak. Ala, isagunot mo to nga ron, tapno adagong gunana day taapungtot mo, kumare. Ay saan nga umdas ti sagunot no siya? Ipayat-payat ko kunak tumat. Anya? Amom ka di, Sarya. Anya day tatata? Ibaga ko. Na, Nangag ko nga min, idetersina ni bakla. Nga ado ka no, ti saan nga akin kayat iti ugalim. amang ano inaramid yun lang day nga istorya. Ha? Sa anak akas ka, Sarya. Anaglaing nga agparbo iti istorya. Anya? Ha? Madinsa. Lumaban kayo itan tata, ah? Ada. Sakbay kayo nga agsao iti kasta. Kita nyo nga umuna day talangayuman, tani, nagdulpat kayo akitaan. Nadulpad no, nadulpad. Amok iti bagay, ngayon naldawak agdigaw. Sana kasing ka. Iso anabaakan ka, gapot taawan ti baro amayat ngagdarong ken ka. Ngamin, nagbangsit ka kano, nagangpap ka ako na da. Anya? Apa ay kumare. Itaka lamanan nga umay dito tersena. Yung kaslagulo mo ti sapsapulan. Saan nakaslagulo? Talaga agulo ti sapsapulak, itamat lang. Adda sa lunsod ko. Sumungbat ka itinasaya at nudi mo kayat nga iraman ka iti pungtot ko, si kabakla. Ay na, pakawanem. Anya aya day tagat ipagamon Apay, pudno ka di timbaga nila kay Pedring kanyak. Anangag na kano dito tersenam. Ako nayo kano nga iso anabaakan gaputan nagang duda. Among kadino niya ti sungbat ko iti dayta. Wen, pudno dayta na damag mo. Saan apalso? Anya? Kunada, iso kano anabaakan ka, gaputan nagang pep ka. Iso siguro nga awan baro amayat nga dadon ka, gapu iti angot mo. Mawatam? Anya? Asino tinakaibaga iti dayta? Ha? Ni Mario, yipadam abaak. Ngam na imbang ni Mario, tanadalo sa kitaan. Kumpara ken ka. Awan nagpaiso ti anak mo, ngam nagtugyod ka mo ta kitaan. Shame on you! Ne, apay nga sarya? Kasla umas asok mo tanday taagong mo gapo iti pungtot mo. Ha? Di nakasarsarita si kababae. Taamangan no agsip nga ti panagkita. Kat anya pa iti maaramid ko kan ka. Kat, awan matimang laplapad kan ka, no agsip nga ti panagkitam. Di agsip nga lata, no agsip nga. Anya? Apay, lumaban kay tan, ha? Agtal na ka man, tama nga nung matungpa ka. Saan nga amin agundaway kat kukwam, Awanan ka itibain abaak ka. Na? Apay ngay, basta tinungpanak matlatan. Ay, kat lumaban ka, Sa anak amabutang kan ka, Sarya. Kita man di talangam. Kas kalabasura magmag na. Nagbangsit pa, di tapayod mo. Anya? Dahito real talk lang, ha? Para kan ka. Amom si ka abaak. No pa nagkunam kanya, kat saan ko ang maasikaso ti bagi. Maawatan, taadaan nak ko, kan asawak nga asikaswak nga umuna, sakbay ti bagi. Ha? Ngam si ka nga baak, nga awan mat asikaswam iti agmalmalam.
Apay nga ron akas ta tilangam. Kas kalabasura ang magmagna. Iso nga awan ti baro ang mangayat kan ka. Anya? Naglastog ka matan nga agsasaw si Kasarya. Anya naglastog nga bagbagam? Pudno mat ah. Nga niya, Indanon da kanyak at tila ibagbagam may papan kanyak. anagang pup ka? Pudno mo timbaga. Sa anak nga aglibak. Pudno may, sana ya. Anya? Diyak kumay bagati kas tamay papankan ka. Ngam nagalas ti ugaling. Kang runaan na, nauyaw ka pa'y. Ha? Amom, uray siguro lakay abalo. Wenno lakay abaak. Di da kapag tatakkunan abaak nga ang pep. Uyaw ka. Di mo mo't kita ang tabagin. Nagsakit ka matan nga agsaw si Kamaryo. Agpada ta abaak. Imbes nga isakit na. Ngam saan mag? Siyak, isakit ka? Pakpakawan. Pagan ano ka mga isakit ngay? Nagalas tao galing. Di ka to salbag. Apay ko maamasaktan ka itimbaga ni Mario ken ka kat pudno mag. Ha? Nasaya tanaturod ni Mario anang ibagaken ka iti dayta. Nana, iso siguraw anaganak kami ken nila kay ko iti lima. Gaputan na bangluak. Ngamsi ka. Uray siguro tay lakay ana El Niño kat saan na ka pagtatakkunan. Unay matdaytan apa nagsasauyo, nana. Ay na, sana kumamat nga agsaw iti kastoy. Ngam no iso tiwagas, tapno makaamiris ka, iti kinamanaguyaw mo. Huwayin na, di ba? Anya? Sardengam, day tapanaguyuyaw mo, no di mo kayat nga amin a tao dito'y lugar tayaw, kat maisawang daken ka anagang pup ka ba? Anya lakit din aya. Ne, kunok man nung gimura ka kanya. Apay nga imay kapailaang dito tersena. Ha? Kwa... No imay ka, tapno agdrama dito sang Juana, ibagbagakon. Sa anak nga interesado itanyaman nga ibagab. Unay kamutin, Mare. Saan ka kumamot akas na kanyak, Apay, naka-Ameriskan gapu itik kinamanaguyaw mo abaak. Wan, Mare. Naamiris ko asaan gayam anasaya at di panaguyaw ko iti tattao. Ngamin, nakarkaro akmat gayam. Ay, nasaya at man ta na panunot mo dayta. Ha, himala. Sorry matan, Amare. Diyak kayat amadadaal ti panagkumari ta, gapula ang kanya. Ewan ko sa'yo. Pumano ka ditoy? Pumano ka di sang wanak, tadyak kaya ti plastik ang basura agayam akasen ka. You know? Itapay, anakaro ti pungtot ko kan ka? Sa kaumay? Ha! Ala, husto kumamutin ako, Mare. Saan kan nga uyawan, iti kaanuman. Tarupam! Tapno mo man niya. Sa anak nga interesado, iti anyaman nga umay mo ibaga. Ha? Dayta panawon mo nga umay makimarmarites iti kaarubam. Ingkalatan agdigos. Agpalas, kan asikaswam dayta bagim. Barang adda pa iti mailawan kan ka. Nagsakit kamutin nga agsa umare. Makapasair itirik na. Promise. No masair ka, awan bibiyang ko sarya kung naktumad. Mare. Anya lakit dinaya. Di ka pala agawid tayong kagdigos. Barang maasawa da ka tila kay abalo. No adda pa iti mangayat kan ka iti kastalangam. Kan kinaangtop mo. Salbag ka babae, nakauyaw ka. Ay, awan maibagak, Mare. No di pasensya. Saanin ang mauli iti panaguyuyaw ko kada kayo. Promise. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw,
Anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kabay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ay, apo aya. Nagrigat laki din ti agarami di ti may content iti Facebook aya. Ay, nanako namon friendship. Nagrigat na talaga. Nagrigat lang aro din ti agarami di ti content. Sakit ibasdan tupay lang. Ay, true lalo. Makapasay retirik na ngam isumit ipod no. You can please everybody, ika nga. Ay, Juan, hingam, saan man nadagit na ti makalapad friendship? Ituloy talata ti agarami di ti content ta? Ay, no siya, saan ka mapukpukawan iti namnama? Numero 1 basher dagita kakabagyan, kakaruba kin kalugaran. Ngam wala akong paki. Ay, oo, ako rin. Awan bibiyang ko kadagiti kakabagyak amang babas kanyak. Uri man nagpugi-pugi idamang bas kanyak. Ha? Was me paki? San mga iso dati mangmang iti isasaang mo iti inaldaw? Iso ago, beshi. Hawan beshi, more contents, more basher, more dollars. Hoy, hanya lagi din. Ay, nagpara ti panawon nga pumanagnaka ba rin? Nagapamaya. Napanak iti igid iti karayan nana. Napanak man nag-video iti content ko iti Facebook. Oo na yan. Nagbara ng napankakigi nag-video. Di ka inuray ti malam. Kasta talaga nana, nabara man wenno, matutudo ti panawon. Sige latta, tuloy latta. Sa bagay mo't kit di ay nga mabit man laang. Makitkitak man lagi ti contents mo iti Facebook. Umad-ado umatan ti bashers mo bareng. Ay katwan nana, umad-ado da nga rude. Agkakadakas pa yan ti comment dakan ka. Ewan nana, nga malayo sa bituka ako nagmanan. Dagiti kakabagyak kay di ti numero 1 namang babas kanyak nana. Wan nga raw. Na yan dagita basher mo. Ngambay am ida. Ituloy mo latta ka day. Sapay paado dagiti fans mo. Ha, ay wun anana. Saan nga isuda ti makalapit kanyak ako nagmanan. Lalaki din. Daytoy abading. Sumanala iti Facebook. Sino man day tabakan? Sino ba kuma? Ni bading adita karo ba? Agkakanat mo ti post na iti Facebook. Ala? I-like ko. Kan ag-comment taktap na awan makunkunana. Ay katwan karo ba nga rod? Kat suportaram mo't Alangan kit di mo't kay bas mo. Dahito yung nga rodan in-like kon, nag-comment takpay, nagmayat, ti pa nagsal-sal-sal-sal-sal-salam, kunak. Anya? Ay, unay dahito na pa nag-comment mo. Katuan man, kundi comment takmat no, iti napintas, nga oray samot. Nagsakit iti mata, nga iso lang nga iso ti lumanabas dito yung Facebook. Ay, nanyalakit din. No saan ani bading ti lumabas? Ni kulasa mo. Hay lumanabas nga ibagbagam. Katawa mo ti limabas. Ha? Dito yung Facebook ti kunak nana. Anya? Asino ay adayta? Ni kulasa man? Itay adak iti balay mi. Ni bading tinabuyak ngagsalsala iti Facebook. Sa ita, ni kulasa man. Hay na, apo. Ay, di kalat tayo dabay-bayan. Iso nga ron ti pagragsakan da. Nakalalas. Nga mala, ilike ko latta, kan ag-comment tak, kundit mo ta. Anya, kundi like kak, tapno inton ag-sweldo da iti Facebook, ay kat agpautang dan tumot siguro. Anya ka din da nga ibagbagam ay da. Katuan mat nana. Adda nga minti nakita ka post ni Kulasa idi na minsan, nga umadani ka nun ti panagsweldo na iti Facebook kat.
Kat, anya ko ba ita? Isungarod akong dilay kak, tapno pa utangan naknana, anya lakit din aya. Ay na, nakaragragsak kak, beshi. Urel agtipa, dagiti toldik, gapo iti ragsak ko. Anya? Aktipat na kititoldem? Apay manuaya titoldem? Talo? Si kakit dimot, beshi. Hengam, abay aya. Isyar mo mat ano nya't makagapo iti kinaragsak mo ida. Nga oral agtipat na kititoldem ako na. Ay na, beshi, oh. Look at this. Wow, Beshi! Makapatiba ta talaga titoldi. Ay, sana all. O madaling di ba nagsweldo mo di Facebook? Ay, wala ka, beshi. Makapati pa ta talaga iti tuldi. Kasi ka ngay, kaano ko matigagsweldo? Awan pa'y matibagbaga ni Lolo. Nga pa nagriknak at umadani matan. Nga min fairness, ha? Umapalaking ka, Beshi. Ha? Naimbag ka pa ay tagsweldo kan. Agasam manday ta 22,000 na masweldo may ti Facebook. Takal mo tinagataday ta. Sa nabali Tao madani mo thinking ka. Kat di ka madanagan. Tapaman ang makasweldo ang iti Facebook. Ilibre ka iti samgyupsal iti session ron. Ay no! Ay maragsakan ako na iti day ta ngayon bagkam. Namnamaag day ta, Bashi. Makasweldo madgam ni Kula sa iti Facebook itaabulan. Ha? Nakamamat na ina. Kat, nakita ka iti Facebook akimat, impose na nga rod. Nasayat ka di. Ano kasta? Tapno, maramanan naman tan. Tibunga ti amin na bambanog na nag-vlog. Ay wana, paimantay naktuman umutang iti kwarta na. Hanya? Saan pa yung nakasweldo di tao? Ngam plan-plan mo ti mapanumutak? Katuan, dakas kit din no saan nakapautangan ni Kulasa. Ay! Anya? Kanayo nakagre-react kung nag-comment iti post na. Ay da. Kanayon ko nga i-comment nagmayat ti sala na, nagpintas ti picture na, nga oray saan mat. Ay, nakababain ka laki day, tikasta nga aramid mo. Awan ti nakababain ta, awan ti libre ita apanawan. Isuan naskan, apautangan nak day jay. Naimbaglaki din na nagranata Kulasa. Ha? Apay ay da? Anong atin? Anong atin ka dyan? Saan nakman at tangalugon ta matiratir ti tangod kuya? Ay, nasika talaga. O anya, aday baga? Nakita ka min ti post mo iti Facebook idi na minsan. Naku nam iti nga agsweldo ka itaabulan. Oh, ano ngayon? Pautangan na kumano bilang laeng. What? Malamot na Kulasa. Amok, dakkel agad ti masweldo mo iti Facebook, takas itira ko nam, na urnong ti dollars mo. Oh, come on, Aida. What are you talking about? Sige, di mo tayo bakla? Nalabos mo na kinaimot mo? Kanayo nakpay ngag-like kung nag-comment iti post mo? Sa ita, di nakpautangan? Ay, dure, di tamsalbag ka. Hoy, Aida Tapno mo man niya. Saan ko ngayon bagaking ka ngag-like kung nag-comment ka iti amin na post ko? Tanumutan ka, kat pautangan ka. Mawatang? Anya? Nagawa na bain mo? No, daman ti salbag ka na. Si Kadayta, sana siya, salbag ka. Apay pinersa ka iya, agri iti post ko, ha? Ay na, saanan na dayto'y tuldek tagtipat ita beshi? Ha? Taapay beshi? Itaman ba yakas na tilangam? Oray kala agkalkaling ita na Oray kala agkalkaling ita na Kasla makatawan anagunungot ka. Ay podno, dayto'y ukeles kon tagtipat. Dayto'y man nga ita, agasem man. Imbaga nakiting kanya kung anaskin ka no apautangak intun makaswildo akit di Facebook. Ay kat pinagsasawa ko na. Hanya? Taapay ka no? Pautangak ka no, kaputa ka na yung naglalay ka, nagkom-comment ka nagiti post ko. Ay unay kita kina agraraman ng daya babae. Imbis na dayto'y tuldik tagtipat,
Saan? Tada ito'y lapayag. Kan okeles ko. Kapo iti pungtot ko. Iti dahi nga ayda. Di ka pala sinipat, tapno agnakam ti awanan bain. Ay, saan ko mo ta pinilpilit ngaag-like ka nag-comment ka iti ipopos ko. Tapno da ko marason nakasjet ibagana. Bibarsa ko na iti okeles ko. Nairwam tamatan, iti kasi nga ugali na. Ay bayam latan, beshi. Vlog pa more income. Hanya na kayo diyan. Wen, ngam kumret nga rin iti okeles ko. Masarap. Sirserbi na da ako lasa. Ay, sapay lang kumatasaanan nga ag-earn ti Facebook account na. Ay po, nadeta na pa nang inadadas mo kay Nicolasa. Anyat basol na aya. Imbaga kan kwa na, apautangan nak no makasweldo iti Facebook. Taka na yun akmot nga aglalike kan agkom-comment iti post na. Ngamdakas mo tan ti rumrumor iti ngiwat na. Ti awanan ba inabakla? Ay, nay ka na ida. Umunay iti amin. Saan nakamot a pinilit nga ag-like kan ag-comment iti post na saan aya? Ha? Kan may sa. Oray pa imbaga na nga i-like mo dagiti post na. Saan na kayat asawan dayta? Ano makaswil daw? Kat pautangan na ka. Anya? Nakababain kalakit day ti kasta nga inaramid mo ay da. Nana, gapula ang tain like mo? Nag-comment ka? Pautangan na kan? Oho! Nangalaam manan iti kasta patakaram. Anya lakit din. Ay, agasem man ti kinaalas sa talaga ti ugali na dadya babae. Idadanas nakmat una yan. Manipod pa ide aging gaita. Sa anak mo ta nagpakpakaasig yung kwa na nga i-like na dagiti post ko iti Facebook. Tapno obligain na kumapautanga kano ti awanan baing. Ay, do syaklang tinangaramidan na iti kasta. Jaklamon. Bagan do saan lang asao-sao tinanggag na kanyak Maminsan pa talagang aramidan naman ng tikas di kanyak nana. Ay, ako pag sa ako ibaot. Tumpaag pa kidi Kidisag jay apo, nagrigatag sao. No, iso ti pagnakman na, paikit din na saan. Makapaasar ti kasi nga aramid na. Kinapod no na, makapaasar ti kasi nga aramid na, nana. Ay, oray si Domot, akat maasar at talaga, iti kasi nga aramid na. Nadya nga min a babae, oray pabainam, saan na amo ti mapabainan? Kaslawan rik nana, manhid ba? Talaga nga ugali nan. Iso nga awatan tay lata, sagpaminsan. Tapno ang mumayda Sika, ti pagisistoryaanda di tersena ni bakat ingga. Ha? Di ka lang mabain, iti kastang aramid mo. Ay, ulay kan. Apay manan aya, bigbigat mo't kimatmal. Gapo na ita, iti panang ibagbagam kinikulasa, ano makasweldo iti Facebook at pautangan na ka. Ay, apo, aya, ay da. Anya? Apay obligasyon na kaaya, dayja tao. Uray pa'y ko na makanayon ka nga ag-like kan ag-comment iti post na. Day talagayam. Amarism ka di Di ka lakat nagbain iti kastang imbagam. Pangasim man, ta saan mo nga ulitan day tang inaramid mo. Ay. Saan lang asika tinakababay ni ti kastang aramid mo. No di kat karamanak nga asawam. Maawatam. Oh, payakit kita nakakasda si Kaida. Ha? Amang nga no pampanunuto man nagsweldo ak maternity Facebook. Ay, pagpakawan. Ay, saan pa ipagpakaunakon? Si kakit di mo't bading. Kas itinakondak, ipakaunakon taamangan kay di mat no singiran nak. Sa pa'y makitkita ka kanayon ka ngag-like ka nag-comment ka nagiti post ko. Saan mo't akasta? Oo, anya saan ibagbagamat. No naaramid mo kinikulasa, ay, posible maramid mo mat kanyak. Si Kapay, uwa! Saanan ang maulit day jay. Kan may sa,
Pudno tinakuna ni Kulasa. Saan nakapinilit nga ag-like kan ag-comment iti post na. Iso nga awan karbangak iti amin nga ibagbagak. Ay, nasaya at mat, napanunot mo dayta, sika, ayda. Nagalas ngamin dayta ngayon kararamidan. Saan lang nga nagalas? No di kat nakababain ka pa'y. Tapno ang mom. Ay, saan mo abangki-bangkingan ti panagkitam kanyak ay da, ah? Tama nga numasulog ko, day tamatam. Unay kan? Naguyong kamatan? Kunam siguro no sana di manon kanyak ti panangidadanes mo, ah. Sapay ko mata sa anin nga ag-earn ti Facebook account ko. Kasta? Ha? Agasa man day takin nadakis ti ugalim? Salbag ka? Ikarik, saan na maulit ko naktumat? Isungawd nga imayak tagkidawak iti pasensya kan ka. Pasensya tarupam. Tapno mo man niya, nagmayat ka aduraban. Awanan ka itibain. Nagbasik ka nga, ipurwak ka man nay. Anya? Uray saan ka nga agpaspasensya kanya kon, tinapatagat saan mo nga aramidin iti sa bali at tao. Mawatam? Saan ang talaga? Tamababain akon. Day tatipod no. Aha, kaslam mo mati mapabainan may. Iti kasta kinapuskol ti ropam, jak lapat yan. No saan da ka nga minapinilit iti may sa abanag, awan karba nga mangobliga iti may sa tao, tapno pautangan na ka. Mawatam? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.